Tas Romanos capítulo 14. Hichayalbetictes jun Diose. Temacha pekel shchunhel yotanike. Ik ameta tohol temacha pekel shchunhel yotane. Mame ayuk bitulan walbeitas tohol. Hich bitil ay machatik shchunehik te spisil ay tatuntesel te beeliletike. Ayantik te machamayuk yip te yotanike, ha nashyas veelin te bok itahe. Te machas pisilias veeline, mames laban te machamas pisilukias veeline. In te machamas pisilukias veeline, mames lebeis multe machas pisilias veeline. Temelel pahal ikbilik yuun te Diose. Macha ya kuy a baik a te ya a lebeis mul ya bat te yane. Te yahwale aitas ventas tukel te me yayalbei lex koplale. O te me amen skoplal yayalbeye. Hauk meto puersa melek yeshkot. Melel te kahwaltike yashu yuun te lek yeshkot yuune. Ay machatik yantik skoplal yuunik te huhunk ale. Sok ayantik yayalik te pahal skoplal te huhunk ale. Hich yuun huhutul agasnop talek te bitil koem tayotane. Te macha ay hun kal tsauhe. Haya yich tamuk te kahwaltike. Hanish hich te macha mas sa te kale. Hiches pas yuun te yayich tamuk a te kahwaltike. Hananish hich te machas pisilias tuntes te veelile. Hatas venta kahwaltik te yas veeline. Melel te yayalbei bokol a te Diose. Te macha mas pisilukias tuntese. Hanish hich tas venta kahwaltik. Te mas pisilukias veeline. Sok hanish hich yayalbei bokol Dios yuun uk. Melel mayuk macha kushul tas tukel nash. Sok mayuk macha tas tukel otan te yash lahe. Te me kushulotike. Hatas venta kahwaltik te kushulotike. Sok te me yash lahotike. Hatas venta kahwaltik te yash lahotike. Hich yuun te me kushulotike o te me yash lahotike, yuunotik te kahwaltike. Melel te Kristoe la sok cha kushtal, sventa yuun ha ahwalil yashkot yuun machatik lahemike sok te machatik kushulike. Melel te Kristoe la sok cha kushtal, sventa yuun ha ahwalil yashkot yuun te machatik lahemike sok te machatik kushulike. Hich yuun te haate. Bi yuun te ya lebeis mul te avermanoe. Sok te haate. Bi yuun te ya apah te avermanoe. Melel tas tahpisiltik. Yameshkoh te kahbahtik tamukul chahpahibal. Yuun te Kristoe. Yuun hich tsibubil hilel tas hun Dios te bitil kushulon te hoone. Yameske hans baik tas tohol spisil te ans viniketike. Yuun hich tsibubil hilel tas hun Dios te bitil kushulon te hoone. Yameske hans baik tas tohol spisil te ans viniketike, sok spisilik yameyalik tahamal te hoon Dioson, shi te kahwaltike te shie. Hich yuun huhu tulotik yameshko kaktik tas tohol te Dios te bilalahpastik te kinale. Hich yuun mame hech lebei bakmulik. Hich yuun mame hech lebeh bahmultik. Halek aga lehtik te bilama shpeh kahyo tan yuun te kermanotike.
Sok te mash yalesot tamolil yu'une. Te ho'one naos tohol tasven ta kahwaltik Jesus. Te mayuk ve'elil te yashhu yash shbolob koplaltik tas tohol Dios yu'une. Yan te me ay machahich koem ta yotan te yashbolob skoplal yu'un te ve'elile. Yu'un anish amen te me yas tuntese. Sok te me yasven, sok te metasven ta ve'eltik te yasmeliotan tuluk te hermano tike. Yu'un anish makushuk ta abotan abi. Mame shkaktik ch'ayuk tuluk te mach'alahem Cristo yu'un tas kahnash te ve'eltike. Mame shawak bolobuk skoplal te bilaleke. Melel te bitil ay ta ahwalinel te Diose. Mahaok tasven ta ve'el kucheltik. Ha nash tasven ta te bilat tohe. Melel te bitil ay ta ahwalinel te Diose. Mahaok tasven ta ve'el kucheltik. Ha nash tasven ta te bilat tohe. Te lamalk inale sok te aisbuhtskotantik tasven ta te chul espiritue. Te machahich ya yaks bata abatinel yu'un te Cristoe. Halek yotan yu'un te Diose. Sok lex koplal yu'un te ants viniketike. Hich yu'un akamek kah kantaitik te bila lamalk inal ya kaitik yu'une. Hich meyash mukuk tas ch'unel kuntik ate Diose. Mamesha hinbei ya tel Dios tas venta te ve'elile. Melel spisil ta chaf te ve'elile lex koplal. Hauk meto ha malekuk te me yales ta molil. Yantik tas venta te bitil yashve'e. Halek ma shati abal. Halek masha tibal. Sok masha wuch bino. Sok masha pas te bila yash chebahyotan a vermano yu'une. Te ya shialesot yu'une. Sok te yashpehkah yip yotan yu'une. Te bitil ay shch'ungel abotan te haate. Hich me yaskanya pasulay tas tohol te Diose. Binash me yutzil te macha yasna te mahaok yas tasmul a te bilayas pase. Yan te me ay machay yash a yan yotan yu'un te bila yas ve'eline. Hich me yas tasmul tas tohol Dios a. Melel matas ventauk shch'une. Matas ventauk shch'une yotan yas pas. Spisil te bitik mahaok tas ventas ch'unhel otanil. Te yayich pasele ha mulil abi. Yan te me ay macha yash ayan yotan yu'un te bila yas ve'eline. Hich me yas tasmul tas tohol Dios a. Melel matas ventauk shch'une yotan yas pas. Spisil te bitik mahaok tas ventas ch'unhel otanil. Te yayich pasele ha mulil abi.